Dobar dan, ja sam Dominik Rokić i danas ću vam pokazati svoju drugu prezentaciju kako napraviti da se lik na tablici miče pomoću tipki na tipkovnici. Znači sad ću vam otvoriti opet Scratch. Tako. Idemo sve kao jučer. Samo danas ćemo drugog lika. Znači odemo odaberemo pozadinu. Čovjek tu. Sada ću uzeti ovu tu lijepu hodnikić. Ja ne želim mačkicu, pa ćemo joj maknuti od mačkarice. Maknemo mačkicu, odemo na lik. Animal. Ali uzet ćemo šišmišu umjesto toga. Znači nemam psa nego šišmišu. Sad ćemo ga smanjiti. Puno. Šišmišu smanjiti. Evo ga. Odemo na kostimi. I umnoži, umetni i uzmemo ovu dole. Tako. Sad imamo šišmicu sa krivom dole. I sad ćemo ovo tu. Ne ovako. Ovako. I znači idemo napraviti skriptu. Odete na upravljanje, umjesto kada je zelena zastavica kliknuta, uzmete kada je tipka, mi ćemo staviti lijevo pritisnuta, ponavljanje, kretanje i uzmete dodaj minus 10 na x. Znači tu imate dodaj 10 na x. Mi ćemo uzeti dodaj 10 na x, stavite ovdje i onda prepišete u minus 10 na x. Apla, samo malo. Minus 10 na x i sad ćemo upravljanje. Čekaj jednu sekundu, mi ćemo staviti znači 0.5, ne, 0.2, tako sad je bolje. Odete na izgled i uzmete sljedeći kostim, stavite ga tu i ako si na rubu, okreni se. Da vidimo, znači ne ponavljanje. Znači maknete ponavljanje, samo malo zaustavite i maknete ponavljanje. Tako. Sad ćemo napraviti za to, ali na desnu stranu. Znači kliknete desnim mišem ovdje i kliknete umnožiti. Stavite tu i sad stavite umjesto lijevo desno i umjesto minus 10 stavite 10. Tako. I sad to isto radi na drugu stranu. Dobro. Ali mi želimo i gore dole da može ići. Opet umnoži. Stavite tu. Stisnite da možete strelica gore ali maknut ćemo x pa ćemo staviti dodaj 10 na y. Znači dodaj 10 na y i možemo gore, lijevo i desno. Ali mi još želimo ići da može i dolje. I opet umnožimo. Stavimo tu i strelica dolje i minus 10. Tako i na šišmiš može lijevo desno, gore, dole, gore. I to je. I opet ćemo znači idemo, spremimo, upišemo
šišmiš u hodniku. Onda odete autor projekta. Dominik. Tako. I on projektu šišmiš leti kroz hodnik. Š, I, Š, M, I, Š, L. I ok. Šta je sad ova glupost? Sada ovo brišem stvar. I to je bilo. I to je bilo sve za danas. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se u idućem videu. Doviđenja.